Dragi slušatelji Radio Sunca, slušate prvu ovogodišnju studentsku emisiju S4S Radio. Iako je prvi mjesec već davno zagazio, za lijepe želje nikad nije kasno. Stoga vam radijski tim Udruge Studenti za studente želi da vam ova 2013. godina bude puna smijeha, radosti i sreće, da budete zdravi i zaljubljeni preko ušiju. Znate kako kažu, nova godina, pravo vrijeme za promjene i nove odluke. Pa mi se držimo toga, stoga ove godine imamo i novu suvoditeljicu, a to je moja draga kolegica Ana Krolo. Ana, dobrodošla na S4S Radio na Radio Suncu. Hvala, dobar dan. Ovu prvu emisiju u 2013. godini odlučili smo ne ugostiti studente kako smo to običavali i do sada, te smo u goste pozvali Lanu Iljadicu i Ladu Štefek. Dobrodošle. Naime, te dvije prekrasne dame su pokrenile građansku inicijativu Olala večere za beskućnike, a s ciljem da potaknu i osvijeste građane grada Splita o problemima naših najugroženijih sugrađana beskućnika, kuhajući za njih. Da ne duljimo, Lana i Lada su nam tu u studiju, dakle dobro nam došle. Hvala lijepa. Dobar dan. Za početak, predstavite se našim slušateljima. Čime se inače bavite kad ne organizirate ovakve akcije? Dobar dan, ja sam Lana Iljadica, turistički radnik, znači turistički vodič u našem gradu, lijepoj našoj, engleski, španjolski jezik. Ja sam Lada Štefek, radim kao fizioterapeut u bolnici na Križinama. Inače sam majka 2 prekrasna sina, Alena i Gorana, supruga, domaćica i to je to. Dobro. Recite nam kada je pokrenuta akcija, to jest ova građanska inicijativa Olala i kada je zapravo bila spremljena prva večera? Evo, koja će, Lana ili Lada? Pa sve je započelo jednom prekrasnom idejom moje Lade, koja je u 2011. znači prije 2 godine krenula sa zamisli o tome da ne budemo samo humani na Božić, na Uskrs, na neke ovako dane blagdanske, nego da stvarno malo više se potrudimo svaki dan. Ideja za kuhanje za beskućnike je krenula tada, a naše prvo pojavljivanje, odnosno predstavljanje u javnosti je krenulo 3.12.2011. na Buvljaku, Acticity, udruge Most, koji se svake godine tradicionalno održava. I tada smo nas dvi napravile traverše, napravile vizitke i stvarno potrudile se taj prvi dan, ne bili animirali ljude, ne bili im pokazali da u stvari ako jedan dan u godini nešto pridonesete nekakvim svojih humanosti, da svaki taj dan jedan za jedan može se popuniti cijela godina. I stvarno tog prvog dana, 3.12.2011. mi smo skupile 36 večera, što bi značilo 10% od cijele lanske godine. Cijeli prvi i još drugi mjesec. Pa nismo baš punili tako, znate, metodički kao samo prvi, drugi, nego ljudi su prijavljali i tada i za 12. mjesec do godine i kako već bilo. U svakom slučaju u roku od 52 dana, znači 26. siječnja 2012. smo mi imali cijelu godinu popunjeni. To je jedno stvarno čudo pod Marijanom, kako su rekli. Da. Nismo mi čudo pod Marijanom, nego ljudi koji su se prijavili, koji su htjeli biti dio svega ovoga i stvarno, mislim, mi to uporno ističemo da nije bilo ljudi i njihove dobre volje, možeš ti imati ideju kakvu god ti hoćeš, ali ako te drugi ne prihvate i ne podrže, nema ništa od toga. Onda zahvaljujemo građanima grada Splita i okolice. I hoćemo predahnuti.
Slušate emisiju SOS Radio na Radio Suncu. S nama su u društvu Lana Iljadica i Lada Štefek, drage dame koje su pokrenule akciju Ola La. Evo, znamo da su beskućnici jedna od najugroženijih skupina našeg društva. Jeste li vi prije imali kakav kontakt s beskućnicima? Zapravo, kako vam je došla na ideju, pala ova ideja? Znači, ja sam davno kuhala za beskućnike jer sam volontirala za udrugu Most, poznajem Đordanu, znam dio ljudi koji dole rade i s njima sam surađivala i imala sam u principu grižnju savjesti jer nisam dovoljno često mogla kuhati. Onda sam skužila da oko mene ima puno mojih i prijatelja, izviđača, kolega koji bi se sigurno uključili i tako se rodila ta ideja. Malo smo animirali ljude i osim tih mojih prijatelja, Laninih prijatelja, uključilo se puno nepoznatih, puno ljudi koje mi ni ne znamo, znamo samo imena, broj telefona i datum kad su oni kuhali. Nakon što se ljudi prijave, kuhaju u svojoj kući, donesu dakle ta jela u prihvatilište za beskućnike koje se nalazi gdje? To se prihvatilište nalazi ispod Biskupove palače na adresi Zlodrina Poljana 4. To je nažalost mali prihvat, mali prostor. Muški spavaju u jednoj sobi, žene spavaju u jednoj manjoj sobi. Imaju dole tuš i WC i jedan mali boravak koji može 4 ljudi sjeti za stol. Znači oni ne jedu svi zajedno, iako je njih dole 20, oni jedu u turama. Mi molimo naše ljude da donesu toplu hranu i oni čim donesu, znači ljudi kad skuhaju doma, donesu doli teče, oni ih prihvate, prebace u svoj i odmah kreću jesti jer moraju jesti u turama. Nema mista, dole, znači ima mista samo za njih 20. Nažalost u gradu Splitu mi znamo za još 30, odnosno udruga Most skrbi za još tih 30 beskućnika koji nemaju svoj smještaj, nemaju di spavati, spavaju po ulicama u nekakvim šupama ispod skala. Znači oni se snalaze i mi se nadamo da ukoliko se ostvari ovaj novi prostor što je najavljen, da će oni svi moći biti zbrinuti. A recite nam, što se najčešće kuhalo? Kakvih je sve jela bilo? Ajme, svašta se kuhalo. Znači ljudi su kuvali najčešće ono što kuvaju svojima doma, što se njihovima najviše sviđa. Manistra je bilo u svim mogućim kombinacijama, tortelina, točeva, bilo je raznih vrsta mesa, pa pohanoga, pa povrća na sve moguće načine, bilo je egzotičnih jela, bilo je nekakvih, recimo meni je najegzotičnije zvučalo, nedavno su dobili iz Metkovića jegulje, brujet od jegulja. Znači bilo je stvarno svakakvih jela od jednostavnih do kompliciranih, kolača, slatkiša, svakakvih domaćih kruhova, svašta je bilo. Znači čak su se ljudi iz Metkovića javili, oni su 3 puta smo imali večeru iz Metkovića, to su na najdalje do večere. Uključili su se ljudi iz Sinja, iz Trilja, iz Otoka, iz Omiša, iz Trogira, iz Kaštela, svih, stvarno iz svih krajeva. Ljudi kad su čuli za tu akciju, svi su se javljali i bez problema donose bez obzira što su daleko. Evo gospođa iz Baške Vode, koja dole ima svoj restoran, to smo preko veze saznali, nije ona to rekla, ona nam je rekla da kad god nam treba da će ona doniti, nema veze što je to daleko, ona će ukrcati u auto i doniti nama večer. Mislim, ne nama dvima, nego za naše beskućnike. Da, zaista pohvalno. A recite nam, jeste li možda pripremili neku fešticu za doček nove godine? Jel se tad šta spremalo? Znate šta, za te neke datume koje su baš recimo 31.12. udruga Most sama je svojim nekakvim donacijama koji su dobivali, onda oni te dane su prihvatili oni. Po nama su to popunjeni dani s večerama, mi smo ih uključili u naše Ola La večere, tako da baš nešto za novu godinu oni su bili dole sami. Mi smo sa svojim obiteljima, prijateljima, oni su dole bili sami u svom društvu, jel? Divno je to što oni imaju to negdje u stvari stati. Mi se više brinemo sad za ovih, nisu nam više briga ovih 20 u stvari, jer ovo teče svojim tokom i stvarno super ide. Više su nam briga ovih 30 koji su na cesti. I po grubom vremenu, i po lipom vremenu, i po kiši, i u bolesti, i u svemu. Znači, udruga Most vas je 2012. proglasila volonterkama godine, a vi ste i dobili nagradu Ponos Hrvatske. Recite nam, ko vas je nominirao, kakav je bio osjećaj pobijediti u takvoj konkurenciji? Nominirali su nas familije i prijatelji, mi to baš nismo ni znali u stvari. Ja sam znala recimo da je moja sestra, mene da smo nominirala, pa jedna Ladina prijateljica, pa opet jedna moja prijateljica, ali kad su nam iz Ponosa, organizacije Ponosa Hrvatske javili da smo u stvari dobili tu nagradu, šta da vam kažem, naše oduševljenje, rekli su nam da je bila jedan veći broj ljudi koji nas nominira. Ja vam ne mogu opisati osjećaj koji mi imamo za to. To, eto, ako možete iti malo zamisliti kako bi vi bili sad da ste vi nominirane za tako nešto divno, jel?
a u stvari naše su nominacije, odnosno naša nagrada stvarno, i mi ovo uporno govorimo, ali to je stvarno tako. Naša nagrada je naša, ali svih nas koji smo kuhali u Olala. A i vi, jer vi ćete kuhati u subotu. To ćemo O tome još. će biti riječ kasnije. Slušate Radio Sunce, studentsku emisiju SFORES Radio. S nama su u studiju Lana Iljadica i Lada Štefek koji su pokrenule akciju Olala večera za beskućnike. Dakle, one su dobile i priznanje Ponos Hrvatske za svoje već godinu dana prekrasno djelo kuhajući za naše splitske beskućnike. A recite nam, možete li izdvojiti nekakvu anegdotu koja se događala ili dogodila, nešto ovako zanimljivo u vezi tih večera, u pripremi, u reakcijama ljudi? Evo, ja bih mogla izdvojiti dvije situacije. Jedna se dogodila meni. Naime, mi stalno ljudima govorimo nemojte kuhati previše, oni svaku večer dobiju toplu večeru, nemojte pretjerivati u količini, molimo vas kad dođete dole, ajde slikajte, fotografirajte tu hranu, znači dajemo upute. I onda je došao moj termin kuvanja, 12.12., znači relativno nedavno,
I ja krenem kuvat od ujutro, čeće, pohanjaš nicele, kuvam blitu, kuvam jaja, svi mi se smiju, to nije uzavrilo, čeće 2 ure. I naravno donesem ja doli večeru, 1.000.000 jaja, 64 šnicela, gomilu blitve i kumpira, kolača, svi su mi se smijali, zato jer naravno zaboravili smo fotografirati, bili smo mali jali, sve smo zaboravili, sve ono što smo mi savjetovali ljude, mi smo zabrljali. Znači, mi pričamo u principu kad dođemo sami u tu situaciju od tog nekakvog uzbuđenja, od tog gušta, od tog svega, nekako to zaboravimo, ali dobro, nema veze. A druga stvar koju bih htjela izdvojiti je recimo zanimljivo sad koja će biti 17.2. Jedna lijepa stvar vezana za jedan tužni datum. Naime, 17.2. je godišnjica Mosorove smrti, našeg dragog Milorada Bibića Mosora, i prijateljica njegove žene me je molila, jedan dan me nazvala na telefon i kaže, je li slobodan 17.2. Ja kaže, nije, može li 15. Govori, ona kaže, ma dobro, ali molim vas, ako možete upotrebite malo vašeg vilijskog praha i oslobodite na 17.2. I onako stane, ja kaže, šta se događa? Kaže, ma znate, ja sam prijateljica od Mosorove žene, ona bi htjela taj dan obilježiti s njima i kuhajući delicije koje on volija jest. I onda sam rekla, super, onda sam sad dogovorila, kaže, super, 17.2. ja večeram s beskućnicima. Da. Mislim, zamislite vi, znači na godinu dana njegove smrti. Njegova supruga želi kuha za beskućnike. Ma je li da je to veliko i da je to divno i da je ova akcija u stvari, ta gospođa koja će kuhati, njena prijateljica, želi pridružiti nama na godinu dana njegove smrti. Toliko je to divno, hvala Mosore i njegovoj ženi i prijateljici, ali stvarno je nekako baš za pamćenje. Prekrasno. Kao što su naše gošće već spomenule, i naša udruga S4S će sutra u subotu 12.1. također kuhati za splitske beskućnike. Kako? Ne znamo još što ćemo kuhati, dogovorit ćemo se, ali vjerujemo da će biti nešto ukusno i naravno da će beskućnici Neće ostati gladni. Neće ostati gladni. Ja ću neku slasticu, samo to i znam raditi. Evo za kraj je 27. siječnja, idete u Zagreb, u HNK, je li tako? Je, u HNK. Tada je dodjela priznanja Ponos Hrvatske. Je. Idete oba dvi? Naravno. Naravno, idemo nas dvi, idu naše familije, pozvani smo svi. Biće svečano uručenje tih priznanja, malih nekakvih statuica, neke kipiće neke kipiće ćemo dobiti, ali ja ponavljam ono što je Lana već rekla, što smo mi 300 puta rekli, mi ćemo od nas, vi ćemo to dobiti, ali u principu to je dobitak cijelog grada i okolice, svih onih koji su kuvali. Mi to kažemo, naši olalaovci su se priključili nama i skupa s nama će biti dobitnici te nagrade. Olala familija. Je, istina. Eto, draga Lana i Lada, hvala vam što ste došla u našu emisiju i vašom skromnošću i toplinom zagrijele naše srca, a vjerujemo i srca naših slušatelja. Evo, hvala vam još jednom. Hvala vama, studenti, učitelji, ne zaboravite, zabaviti se. Nećemo. I za kraj jedna važna informacija, dakle svi oni koji se žele priključiti ovoj akciji kuhanja za beskućnike mogu se javiti na broj mobitela 095 501 5051 ili 091 9189 137. Također možete ih i pronaći na Facebooku, stranica je Olala 366 večera. Eto, dragi naši slušatelji, samo su danas bile Ana i Kata. Kata. Pozdrav, bog! Bog!